Oke, baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Ya, sekarang kita akan Mas Sali Padang. Mas Sali Padang adalah salah satu dari Paikallo rangkaian con io acara postatule. Ya kan ni saya cuma Orang di dolong Solo. to, saya pagi dulu to, ya. di mana dari atas mimbar ini, apakah nama ini yang kita namakan Balakayan, akan disebut nama-nama sejarah Toraja, nama-nama kepada Tindo dan asal mula Ote, vale por mira, de pararlo. Toraja, dan akan disimbolkan dengan daging seperti itu. Oke. Tambah mama ke la cosa male quarter rakawawan rakan na main di tangga dolo. Padi ko. Padi ko assalamualaikum. Waduh, lele. Oke. On again. Mas Sali Padang. Ya, dan akan dibacakan oleh Gora-Gora Tongkon, Tomina Nenek Nadatu alias Tungguru Ruruk, Martin Ruruk. Ya, Martin Ruruk, atau sekarang berganti nama Nenek Datu karena sudah ada cucu. Oke. Ya, di atas sana ada daging babi, daging kerbau akan di setelah penerimaan tamu sehari ini, dan besok masih akan dilanjutkan dengan penerimaan tamu atau yang disebut katongkonan. Jadi sanak keluarga, kerabat-kerabat, handi taulan, teman-teman sekerja dari anak-anak cucu dari almarhum Nenek Lasok Sanlolo. Dan nanti hari Senin dilanjutkan dengan acara mantunu atau pemotongan kerbau. Saya kasih ng buang Pakambanan dari Lu. Oke, buang Pakambanan dari Lu. Iya. Wih. Bisa muncul. Oh,
Dagi Ulusalu Latimojong. Ulusalu Latimojong. Iya. Oh, di mana kita Latimojong? Di Luwu kah? Lu. Oh, di Luwu le. Iya. Oh, ini abonya Puang Pakambanan. Lasok Bungin. Bungin. Ulusalu Latimojong. Ulusalu Latimojong. Iya. Iya. Bagusan ikut. Iya, barusan ikut. Iya. Iya. Sarang lah. Indah lima tira ada. Bagus gak? Sarang. Iya, bagus. Ya, oke. Jadi menetapnya di mana, Di Bapak? Palopo. Oh, di Palopo. Palopo mana itu? Palopo Kota. Palopo Kota. Iya. Oke. Atas Lasok nama Pakambanan. Bapak Nagung. Iya, Bapak Nagung. Iya, mantap. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Nah. Maruko-ruko ko minta pateng kay Mas Salipadang. Pa laku tole kurorongan nila ko kita mas sekolah nasang. Kumoya te Mas Salipadang secara umum Mas Salipadang ada asangalak. Iya to sangamai tota poga udah may balakas sangamai secara khusus lantong konas 10 pada ditampo. Totongkon Toratu Masian. Hei, tonaungan ni barung datu nasareong ni lantang taulakdi. Rapa ki pa peragiki allem pada tuda tuti anta perangiti mati anta tamiding talingati. Hei, balakan layu palang kamadao balakan len buaduku len ponenta di bumarang lentong kalosi aririkani salitalla musalla sallayona mudoda dodayona tangamu popen tawona ina tempong paneleki ina kanan patororo kapuanganki mudi toroi balakan layu mudi sungi inde palang kamadao. Woi, toko mampaki daw tangan lagi, toko mompongki daw dasa, toko nganan, puang matua, puang Yesu, puang pinamasallo. Dia langkan pikir mai layang kalau pikir rora kemana pikir. Sare pikir gaya pokok pulang dak pikanan kairinku. Namanda ku pokara kolong binting ku pokulambu bamba penawa. Urun 60 ada nenek sangka na tomatua. Tu di pomadute dan lilik na tallu lembang na. Oh, bisa kan yang pamparan kita tengok karena imak buang sini. Koi tondo ko pesio alu. Dayangan petale pananda di salah. Sauti yang tongkonan na pong mula tau, esungan na pong botolino. Tonanay dendan neran di lagi to alloanina. Nanay te dekenda to parulungan to kulla mangka di pelendu. Kue sauti yang tongkonan na pong mula tau. Kue sauhura tongkonan na londong dirura esungan na sa pangagigaleko patorro di sambel lako kita kumuato tanga di po kemalina tanga di po adakna toma asalalu toma alenda kemali tom pasisusu bulun nampak tom pasitengkaran dan naladali napotangan ni pada dirura rokoposik tanalamde
Napo mangsan ni bamba puang rokko kumila kalle-kallean tanga maadir di ketanga ladigen di kaapanan bala kue saurure kue tama tanga sate pesio aluk petale panan dabisara tongkonan naik bulan esungan na palondongan kue tama tangsa kue langan bado puante lipu salimbano pada di marinding tongkonan na nene tangilino esungan na nene buen malik pesio aluk sanda pitunna aluk pitungo liu pitungo lampa pitungo sabu pitungo ratu pitungo pulo pitungo lise pitungo pia kala ko ba pada lembang la ko pento tuan lipu koe langan pado puane koe rekke kandora te tome balua di toke tome tondo kodian ini tongkonanna puang tambor langit esunganna puang sanda bilik pesio aluk sanda saratu pe mali ganna bilanganna kue reke kandore kue rokko potokotengan te tongkonan dikasih lidat datu esungan dikatangka ampulembang tongkonan na puang saweri gading esungan na puang jamal lomo koe roko potokengan koe nako kadelekan nalo te karangan ang kula to dio na bala kaju kalando nasapa buntu toa petondokan puang sanggalani lili na basse sana tempe targiti kurandana pandanan sangawayan natarana kabanua apa naloloan tongkonan ganna tongkonan annam pulona to sangarodanan tinting sangatirimbakan pajo-pajo basse sana tempe pandanan sangawayan woi banua apa tongkonan annam pulona basse sana tempe kue roko rate wara pesio aluk lampadang di palopo peta de panan dabisara lan lili na tanalu tongkonanna tomel lau lani esunganna batara guru tongkonanna lagaligo kue roko wara te kue reke kesu te tongkonan na puang rikesu tomel lau langit esungan na puang ribeloara tombo kalimbuang boba usio alu kupanta nakan lolo petale panan dadisara lemba malang kue kekesue kue kerari ite kesio alu petale panan dadisara ulun nasalu tando si ulun nalangi si turu tokasera tongkonanna aeng dirangari kue kerangari e kue ketikala te tongkonanna pong padondan esunganna pong wauran pesio alu kutallu kalona pangkalona nene paluang pangkalona nene tolangi pangkalona nene allo patutun padang di kaurane kue ketikala kue seseante tondo ko dilindo tau tongkonan na pong sulawara esunan na pong lando palasa tonen dadian na lando rundun tonen dadian na salle belua to maluke di pulelean di potuladanan kada kumua belua kana lando rundun lokko namang gana-gana sang pulo itu da apana tallu ratu dan kananna to patutungan dia to pananangan mas sulo-sulo tonna tallam pada ngerirura rokko posi tanah lambe tonna mangasan bamba puang rokko kumila kalle-kallean puereke sesianne asia te dio buntunna ulim banua bu turiliku tongkonan nombo kalimbuang boba
tongkonanna puang sandadili esunganna puang tamborolangi pesio alukuma di kamatasa kue roko limne kue roko mamasa te kondo sapata wai sapalelea pitu ulun nasalu karua bak banaminana pesio alu petale pananda disara tongkonanna nene pongka padang esunganna torijene menggaronto tongkonan buntu bulo kue roko buntu bulo mamasai kue denti mani tongkonan pesio alu tangku kambio santun tangku kabi riti bulawan nasi paganna pande karai nabas setangana puang palodang tungkasanana umborong-borongan di padang di sanalla untandung-tandungan di bas setangana tongkonan layu ke tongkonan na apa limbu apa na sereala penanenna ya molaku kalak paparaya ka panambal layu kesungan pak kalandoan to dikasiri mata bubunna to dikabangga tondon turunanna to mamma pena nile to matindo halian to bangun-bangun nampak lan kulambu manikna lan paranta kandaurena to tangurangi arra katangum pedulilli mare koren basan to tangalambi pero sokalando tangan adete pesumpa madapan tongkonal layu kairo tungkasanganna kue tongkonal layu kairo indah kibati ila puang palodang ma pesuaki kue kairo to iya tongkonan na apa lan padang di sangalla kue rokko dulate tompa kalolo lima to sekong tompa ni soko mata to buta tomumpu renge katu tong tangala lemba leto tong dasi iko kana lembang tong daruma pasilana koli-koli tong tuna kadiang raba to sare tille manulun tong konanna datumuane esunganna puang atunde kue tongkonan na apa dunamne minna kibati na puang tunde tapi sunne pala ko puang tunde maka tongkonan na apa dula kue tongkonan na apa buntu tongko tongkonan na puang tomasa esungan na puang patolamuane ya moto di polondong kila na padang di sangala to di posau Allah telambun na basetangana tong tanan tuar rondon tong tampang batu melodi to neng kau telo merasa kenanile kegen tola palutu tombang kegen tola pausa balatana kue rokko untuk tongko te tongkonan apa kami bang moto kita kue tongkonan apa suaya to di popanggala tamkurama apa nabasetanana apa tang kalena radi gente pangalatam mantang tondon to batang naradi sabu kurramanapa to ti tanar ni pa buntu asudi to ti randu ni pa taleke anan tongkonanna puang amanu esunganna puang pararra kabutuanna puang pitu kue rokok suaya minati pati na puang pararak
minta kipati na puang pitu, we berisun ni palao, rokok suaya to. Koe tongkonan na apa solo. Ton na saira apa kana para ton na kake matallo matampu ton na tangen lolo lele ton na tangen tar ambong. Kake ni kalian mak dandan rubak ni tampo mak lako-lakoan. Napo buah pian longkar raka pitumutan. Tutole pian longkar raka pitumutan. Apa nak kita tindur nenek di ponene taruh pada bantu lino tungkasananda. Malam sapa saluran di tombonan. Untam poi likulan di sapa bayo-bayo. Saya diuran di langit. Rono di tanah atas topaunganan. Ya mawana siaran na pandang tumbalawanna na yatu jona tongkona solo di gente to suruh sumalung na lombok untoy ada na tiang pandaran ke kalua solo pa palumbangan tungkasanganna wero ko tongkona na apa solo ke Dan itu. Dan tanya lagi Kita kuliah dulu ke. Thomas kali padang oke yo sebab mantan tu pilih tadi. Kowe limbu apa na pada di sana lah. Kowe rokok moto turunan te. Di sana kumua. Doke Mario. Nalai batara lani, nalai landoa, mangin puluh pampang, mangin pabayan. Kowe limbu apa na pada di sana lah, pada di botok turunan lo. Bila komite mai turunan. Kowe limbu apa na pada di sana lah pada di tokesan. Tori po pala sama kati. Tori po tanduku dewaran. Toma tambah kuku. Lan bambana rakda allo amina. Kowe roko tokesan te inda komipati na patobo ko pelisun na ipala. Kowe tokesan no. Kowe limbu apa na para di sangala padang dilihatun. Rinding daun dindo sapan kuah-kuah. Toma tambah kuku lan batu karambau wallo amina. Kowe pati na siya lolo. Rokok tokes rokok lihat tungye oh pelisun ni pala senelolo Mereka bertop. kowe limbu apa na pada di sangala pada di lampio Oh, lampio. to di po gua libasi to di po pangalumuran nanay siya kondo patalo siya po sampun urin di barani pada di sangala usali do ke basetangana Todi po buali massi, todi po hampang lumuran. Wali mo apa para di lampio Oh. Yo, to lampio to Thomas Boki. Oke, baik. Mangkali mo apa na, serela penanya. Were ke bali ki bokko te. Ulu kaya na para di sana lah balik. Baik. Balik. Were ko bebo te. Tali ngarara na pada di sana lah. Wero ko lampio te penanya lampio wali was yang palumuran. Were penanya tongko te rondong kila. Oh, pinento. Were penanya sarapun te gandang bono na pada di sana lah. Were penanya boto turunan to. Were penanya suaya te. Were penanya katang kate. Kowe penanya na petarian te to di popalisun na umbu to di potanga na umbura ka to di potallo maririna para di sana la a petarian. Kowe rokko tumanay te ari di posi na para di sana la manang ngararana bas seke tangana kowe rokko tumanay te. Kowe rokko galing tua te. Kowe sa anino te. Kowe karasig te, kowe kala te, kowe bena te, kowe wala te, lilibas ke maruang.
nila te lilibas se maruang. Oe rokko garuang te lilibas se maruang. Oe rokko sumalu te tukuroti na para disangala sumalu. Oe tokesan te penanen tokesan. Oe batualu te di kulambe na para disangala tas kimentangaran te na batualu. Oe tan simbuang te. Oe tando te. Oe tama uluway te. Engko kebulawan na para disangala tama uluway. Oe yan na det patenan yan. Seriala penan yan datang ku sabu. O nasipagan na to. Luway. Ya, mantap. Si Karuna. Hoi, tongkonan na te tomate yo tandambe na te duai. Tak ku tanda, tongkonan na te tomate tandambe na te dua. Oh. Tongkonan na te tomate yo tandando na te dua. Tak ditanda, tongkonan na te tomate tandando na te dua. Lawang basket. 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 Basena tondo toraya sola to indrekam. Basena le pogambulan sola masen rempulu. Basena tallu lembangana sola tallu batu papan. Di tina wamba kollong na tekkel lagi. Tandur tua ko tandur tua langan. Di gente sokko sang kali. Ditanam ni basse kasalle. Diyoso ko di panda di pamaroson kumua. Ya tuton reka nga total lupa tupapan tanalan neke itu katonang padang. Susiduka kita toraya tatalan neke itu padang na tuton reka. Umbar itu nabori nene nakatonan nene laka penandai. Ya te basse ya te belanna torayang padindi. Belanna total lembangan padenni. Yalan nalai te sunu kalau may tallu batu papan. Kue sa umalua te. Oh malua. Duko te dong. Malua. Malua. Kue sa buntu batu te batu sa kalosi. Oh buntu batu kalosi. Masih baik kalosi na banana. Kue sa wala te. Allah tallu batu papan. Kanyo kita lu tondo kate. Ate na ka to. Iya te basse kato nampada. Basse na to sangalla na to buntaw. Tadi kamalini, tadi kalilui. Bisa nga basse to kau. Basse kato nampada. Sangalla tak nalaneke padang di buntaw. Buntaw tak nalaneke padang di sangalla. Padahal di penanda itu baseta. Namberan ni puang te paya dometong koran layu tuto sangalla. Na indoran ni dene to kau damai tong koran basse buntaw tuto buntaw na di tangan tu basse kasalle. Ya teberan na ada sangallam paden ni yalla perisunai pala bati na to kau damai tong koran basse buntaw suale dirako. Tadi, suara dia. Oh, minta dipati to kau kita damai to koran basse buntaw. Perisun dia. Oye. Ampun ada kata. Oh lamba. Oh ampun ada. Oye lamba. Oye basse to palatindo to bisa pamimpin. Di deka buah layu di kalapa kada kulundara. Di lutu tombang bubundiran kan diosa balatana turunan di parimata. Ton nama lalo-lalo pakila allo ton nama kasea-sea ambil na bulan
itulah kebuntun nabone di langda sendana bonga bendam to pada tindo tege to bisa pengimpi yang rakilambi ka panambalam. Woi, to ke korokolondo to ke usi tanda masia pong kalua tung kasarana lamangna kemde siliona malu ke di polelean mabomba di potulang dan kada kumua pong kalua garang putu lamangna masuli jadi iya to sumpu manaran iya to pande paliu manarang umpoya kumman usangkala kutumalu woi sepong kalua rekiran nabakwe oh pong kalua Oh, berarti ada pong kedua. woi jadi patana rekiran rekitambunan ne topi korkolondo Ada pekuban dia. woi saya tumbang ada tu rekiran kibok koe di korkolondo woi to pada tindo tobo inde tampo Wah. tobo inde tampo oh Wah. Beto anu kuban ni tambunan ni. woi hamba bunga rokoma kale de woi karena sira rekiran dan te Beto tambunan ni kuban ni. Oh. Pura yang lumang kan ini. lai pali woi to kalu rokende kanne amanga lambirunen danne kadere landiduri Air kata sila kata am terus sila ga. tandur birri landialla Ada kerbau kah? Ada kerbau ada beli. para padang landikan batu pengaruan landi silanan pengudian landi tinori palun pagonggang boni landi batualu kulu-kululani landi palitu pengumarani landi palitu landi marindi darah matua landi tengah sundalla landi burake parondona landi ariang bangke barani landi manggau arri landi mandete lunte landi mariali balangi landi lapandan pongsonggoy limbo landi limbo puang paguntura landi bebo kondo patalo landi lampio siani lollo landi liatung patobo landi pokesan puang parang pula landi lempang katangka sinile tomorere landi lantaran landoa bataralani landi bau kattu landi buntao puang sanggalani basse sama tempe palinggi landi laabo pengpata landi nanggala ne malo landi tondon pata sigi landi pao rante pao siane malo rekke tondon patora lani landi langda banggai salu landi salu sabu lompo landi bonoran palotongan daya makiri kantung batu landi tagari balusu babul lipu landi balusu lotong tara landi bori ne mawa landi palawa siapa tompo landi karua sarungu landi pangala pawa landi ulusalu patitina landi talion Ompi di suluk tete.
Pumana parang diseseng. Panggalo lang di paabuaran. Mangapiran di mappa. Karena bulal lang di malabo mamasa. To pada tindo soe ko bulawan na para si paganna. To pada tindo kadelle kannallo si paganna. To pada tindo lunna salu si paganna. To pada tindo kalambunan si paganna. To pada tindo lantangan na tondo ko na si paganna. Oh, upo mata to saliang pada. Iya. Oh, nabura tayo kay Sapura sagnya. Ya tayo man ni kare suri. Masih banda wala pertay burunang ko na. Oh ya beto. Oh. Iya, siapa makom. Pangalu ka to. Iya. Ada pemain soal tak iya. Oi. Kartu ini tombule. Iya. Oe. Pangalukan mati. Oh, ya ini para ada yang nasi sama makan lain. Ini 4,4 tado. Dito minanala ito apa na biyan todo may day yani. Day. Nani sang ito. Kecuali ke dibuang kita kiper cocok tuh le. Iya. Ayan na kiper taram tuh ba. Yang penting bisa ditahan, namun tungki mani. Oh, kiper oh, buang kiper tuh. Oh. Sanda ba mo kumikir siap kira ada kan. Buang itu kiper mai. Kiper mai. Oh. Di Palembang jalan lurus daw teh. Bawah. Oh, lamba oh. Nah. Maafin lamba, Pak Ides. Iya, tayo mo katena do dari. No, kayak pusing ya. Ini dulu Oke ya. Tunggu dulu, kupoto dulu. Nah, lay po ta para luto pa kadise. Menatang lamba. Satu, dua, tiga. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, mantap po. Masa di polok lah. Ito le perka. Tole ya. Penggawakin na. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap po. Aduh. Tingnon na rin. Hey, tolempi. Oh, berdua. Kapag pasadi. 1, 2, 3. Oke, mantap po. Kalau mentir itu apa sih kan? Silaga. Silaga ingon. Yo. Mau kamu kasangan adi itu. Pati ko. Kan mo tan. Halo. Oh, nakande mo aswe. Hei. Dari salah ngat SW tinggi. Lamba itu. Tandok tangan kan ya rantai kap. Tenokan.
Lah. Bana. Oh, tanyara kan? Lah. Tanyara ka sarunan to no? Mali mo. Oh, tanyara sarunan. Tanamalan te to lamad imate. Tanambang. Lah dijelaskan do tele. Oh, jelaskan ini, Mei. Lagi jelaskan. Yo. Ya Amanda lakunya jujur Pak Ku Amanda. Kepala kantor urusan agama. Tapi ya teh di sampingnya yang gondrong sudah 3 kali berurusan dengan KUA. Ya kete KUAP. Yate. Hah? Lain mah KUAP. Ya. KUAP. Ya mau kupreskan tapi KUA. KUAP lain bang sama dengan aturannya. Kalau yang satu ini ketua PSC. Efrain P. Apa itu P? Bukan pakan tapi pengarep. Lewat itu siang Lembang kia. Pak takut nak Pak Lembang di Pokada. Pajalan milo tu. Ya, bisa ke jalan-jalan bos. Pajalan yo. Oh ya. Karena Wangsiana. Iya. Bisa Wangsiana Koreo. Bisa, yo. Bisa diantar ke atas. Bisa. Oh, iya ba misto. Oh. Ya dan ali, iya yan lagi turun-turun sini kok di sini dulu teh. Oh. Atau begini aja lah. Bisa ngalah tuh ke. Tapi Jadi turun-turun ke batu tak ada itu bos tu orang kau pakai dikit. Oh, baik ya lanjut. Mali mau padahal tak arena. live ini bos. Bisa saya komentar di dalam kah? Bisa ya? Komentar yang bagus-bagus. Kata-kata ini sama. Iya. Kata-katai. Kata-kata dulu. Ya, jadi Om Pit lagi ada urusan dengan keluarga. Jadi untuk saat ini kameramen junior yang Para melor kan bisa. udah. Apalagi Bang Roy. Ada Pak Tua. Woi Om Pit. Iya. Om Pit lagi lambak ya. Oke lambak. Iya. Tunggu dulu. Ada penggantinya Om Pit. Sangat latih pindah yo. Iya. Kata-kata dulu. Sudah sore, tidak ada kata-kata. Selamat sore Lamba. Omi. Iya Lamba. Selamat sore. Ini udah hampir malam. Ainun. Halo. Pati Pekambanan. Oke, siap. Ainun, Mama Ramadan. Halo, dada dulu bos, woi. Tadi kami ke Borong. Ini kan Lamba. Ya tamadani. Ya teh. Lama-lama. Saya gantinya Om Pit dulu. Tongkonan layar naik bulan. Itu ditutup baru apa kena-kena kita. Ditutup kita nama. Enggak, live ini. Besar kami selfie. Masih aja. Bagaimana naik ini artis Pak Tengko dan Dada dan Rante. Sini kok itu. Foto baru video kok. Ya teh. Apa kena-kena kembe Ramadan. Tama-tama panuporan tangsa. Live ini. Yang kini kita terus kamatungku siya kupuambena ke besi tarangan ita para perempuan masih di supaya nelo tarangan suranasa. Ya. Mehmet. Mana Mehmet? Sini kok tikus sama Mehmet. Aji. Oke. Mana Mehmet? Anu tidak mau Mehmet karena tidak kentara mukanya sama Mata akak buka tempe kan Om Pit live ini. Oh iya. Karyawan Sangala TV. Ya teh ko na nasutimo to. Dari palurok ko penggende kantanda pengen tenene kudoy. Ya penggende kasangan lah. Yung may kita ta palisun na pala. Ya, udah semangat.
Selok dah ada. Ya, selok dah. Dan para kambe nananda hindi kusukar pasat tu kalau mereka sulit yang nata ada mana. Pananda. Mahal ini bos. Ternyata mahal memang. Oke baik ya. Terima kasih, ini asisten kita sudah selesai ini bertugas, tinggal menunggu gajinya ya. Oke, nanti kita ambil gajinya di sekretaris ya di bendahara. Oke, siap. Oke. Oke. Berarti ina puangin dong apa yang may lu dari lu puang Pakambanan dari Ulu Salu. Ya, soalnya puang buntu batu alu. Ya. Iya, ini Pak Sok. dari Bungin. Buami. Yung may Latimojong. Ya. Salu Latimojong. Usa ko may Ulu Salu dati Ulu Rembon. Yung elu palopo ne lu. Oh, iya mantap. Belopa. Iya, Belopa. Oke. Oke. Oh iya. Ya, halo. Oke, baik. Ini keluarga dari Ulu Salu deh. Kau dari mana ini? Dari Pak Tengko. Oh, Pak Tengko. Oke, baik. Iya. Saya mau ke situ dulu. Oke, baik. Oke. Jadi, ya. Silo Getengan. Oh, Silo Getengan. Bukan silo apa? Silo berani rakyatnya Silo Getengan. Iya. Oke. Kira langsung. Berbeda di Sabuan. Itu mertuanya di
Si Oke, Silo Getengan. Ya, jemaat Silo Getengan. Jemaat Silo Getengan. Itu komandannya. Yang di sana komandannya. Yang pakai topi dia itu komandannya. Ya. Koordinator. Ini. Ya, sama yang di sana. Ajudannya. Kalau yang di sini jalan begini ke rumahan ini. Nah, ini. Oke, silakan. Woi. Silakan berkantor. Karena silakan. Kamu apa buku silakan. Kata benar itu. Mantap TV sangat lah. Oke, mantap. Ya, mantap itu. Iya. TV sangat lah ini. Iya. nah selalu di luar. Mantap luar biasa. Iya. Mantap. Ini dilihat orang di sana, tidak ada yang di sini. Oh iya. Kalau dari sana sampai di mana jangkauannya TV sangat lah? Ah, dari Jakarta Soala bisa sampai Kutub Utara. Nah, Bisa Kutub Selatan. maksudnya Karena ini internet toh. nah selalu online Iya, online. Iya. Jadi Ya, biar bisa sampai di bawah laut juga, kalau ada internet di bawah laut bisa. Apalanda Iya. Iya, oke. ya. Jadi seluruh bangsa ini, seluruh dunia. Oh. Oh. Lagi rumah. Oke, silakan. Silakan Macam minum, duduk silakan itu makan. oke sampai bom itu kan. Iya betul. Sampai malam ini. Kita harus berdedikasi ini sampai malam ini karena oh, sudah. Apa silakan berkat toyong? Kalau kamu itu Lipo silakan eh. Waduh eh. Kan, saya mau kubur soting kita nah. Apa silakan berkat tahu? Silakan. Pero Ano na tu? Tengok mereka tu. Iya. Oh, nang turun tu. Ah, mangula mo yung may. Oh, mangulak mo yung kamay. Iya. Apa nulak yung kamay? Betul tayo nulak. Ito mali ulo ari ko kan. Oh. Nah, oke. Ya, Bisa kita pada sini. bisa bosku. Ya. Dari jemaat Silo. Silo, oke. Getengan. Mantap. Luar biasa ini. Jemaat Silo Getengan. Selalu turut berbagi bagi duka bersama keluarga. Oke, baik, terima kasih. Ya. Ya. Hah? Ya, meramu saya itu minum kopi mungkin sudah 10 kali tadi. saya pelayan seksi. Oke. Nah, baru kita ke arena. Kita akan ke arena. Siapa tahu ada seru di sana. Halo. Nah, jemaat Silo Getengan. Silo Getengan. Oke. Wah, iya. Teh apa nih pekan di bayo teh na bay. Tumang iwa mo bay ko teh. mamanya sudah makan. Iya. Ya, miran na teh ko lemben petoro di singoje kini na. Singe. Ada pula ibu suster di sini. Selamat sore. Mama Elo sudah kangen. Iya. Mantap. Kenapa ditaruh di sini tante? Hai. Hai. 1, 2, 3. Oke. Ya, cewek semua ini. Oh, cewek dulu. Cewek sekarang atau cewek dulu? Oh, cewek dulu. Wah, ternyata Mama Dea juga jabat Silo kah?
Iyalah. Kira dari Majelisnya. saya kira dari Salubarani, Karangan. Iya. Oke, baik, kita lihat terus lagi dulu. Oh, denden. Saya berkata sila kayong. Tamo. Berapa tadi kira mau kula ka? Tidak tahu juga. Oh. Tidak ada milik. Oh, sudah bubar. Aduh, sudah bubar, guys. Tinggal ini berlaga dengan parang saja. Nah, Om Pita akan siap-siap ini pulang ini karena masih banyak kerjaan di rumah itu. Babinya belum dikasih makan. Halo guys. Halo. Luar biasa anak-anak tampo ini. Keren-keren. Libur kah? Sudah libur. Ya, oke, sayonara guys. Oke keluarga, kita sayonara ya. Jadi besok lagi kita ketemu. Nah, di mana-mana. Rupanya besok juga ada jadwal di Awak Tiromanda. Sudah pusing ngompit ini berbagi waktu ini. Oke guys, mantap. Oke, selamat laku Banua. Apa bosku? Apa ra? Hah? Apa sok? Kasok. Hele. Kasok. Mana kau kareba? Baik. Oke, dekat Tirong Silaka. Iya, ada. Ada. Nah, Ada. ini. Apa itu? Siapa namanya? Nenek Puan. Lasong. Oh, Nenek Puan. Puang. Oh. Nenek Puan? Yo. Iya. Puang. Iya. Kalau orang Makassar itu Nenek Puan. Iya, puang. Iya, karena Oke. dihilangkan G-nya. Oke. Iya. Kasih. Oke. Wah. Budak pergi tanah lambalan tuh. Budak pergi tanah lambalan. Tanam malam bagi-bagi tuh. Oh. Siap. Ya motong kuri tong melamar toh. Woi, cerita tuh. Nah, di Pukara tuh lah itu nu sapi, nu komo tak bijang ki. Itu nu sapi. Mbar kami melamar tuh pilabong itu. Mbak ini lalu duri. Itu parenge Saruran. Oh, sapi di tuluk dulu lagi. tong kumelamar to pisah. Kumilamar. Jadi kuah lantuno ki sapi, no komentarnya tak bijang ki lantuno sapi. Oh, kau bijang na ya, paenda bijang tik itu nom pasapi. Ano kita waktu salang api. Ah, justru salah ni Sapi, nakal salang. Oh. Wajib kau balik kamu kakangku. justru salah na sapi. Iya. Tapi no ko itu parenge no ko tak bijang ki. Salah na parang ibasa. Bay aluk tayo. Oh, may salah to. Aluk ta pa ya. Salangnya. Makanya ya to pisan to ki. Le. Salangan. Oh, parandangan ni. Parandangan niya. Oh, yun, Siya parandangan ni pala. suso. Niya mo totong kikain to. O sa terong kito na aruan. Ayan na kami request. Ito ka na tayo na maarin terong. Itu yang cocok. Tapi karena hindi ya tadi dilaksanakan ya gitu. Isi bisa terong to pisan to.
Oke. Oke, si bagi-bagi meloi lambak. Nah, masih Pak Darina. Oke, bosku. Le, iya. Oke, baik. Akhirnya kita sampai pada penghujung hari ini. Dan kita akan balik ke rumah membawa Columbus kita. Udah membawa itu Columbus pada Ekonina. Oh, ini siapa kemudian nih? Columbus Jepang. Berkolator apa kamu? Ibarat tuh Yosan. Oh. Oke.